Bia Kamal Gwasame ka no language school an wala ban right ka ban tok na tindit ka na ban tintwani bukodan ngej bok dob dan de kon de korie de kon gor ke je ne me shwale shit ka nyal de gore ne me bir de gore no de kon sorry bir te kon ke I ko a e I o u no ben Gwasame ne I jet ke dit te kon ke u chane but men gor but te kon ke u chane dup men gor dup no ban ben ping Gwasame te kon ke wa chane wangor wang te kon ke ya chane yangor yang te kon ke ba chane bangor bang te kon ke pa chane pangor pan mishwa te kon ke ma chane mungor no wa ya ba pa ma wang yang bang pan mun no bukon ben ka dio da Gwasame men yam rai kon ka kwide Gwasame ka bantong na stendit bantong na tentiene kan ping Gwasamo na me na de nangan na de chana lar na no ngai kon ga no ngwa kun no na me na chana nial gor nial ki simple chana no gor nuk na ma nuk mradiena me nga chana ngwan no ngwan ngwan chala ngwan chana nyagor nyak chana ragor chana run okay run wana kada na me menyam na nga nya ra nung nuk ngwan nyak run Gwasame kada za ta la bukon Gwasame da chetke chana duot gor duot de kon duot gor duot Gwasame de kon jeg za dol ki duk de kon gor no gor duk gene duk no tango ne ngala kan zakana na la kan ga dia but dakana ha chala za ka tungna duk ta chetke tut sa chetke tok la chetke lul ban ben ka ga a sha ja ka kwang ga gat ha hen sha shwech ja jok no kwang gat hen shwech jok ka ga ha sha ja Gwasame de kon dor gor deng te der tama ha ma chetke ken chane gor no o chetke kon o de kon gor chetke chanel top mi chetop mu kwen kon ken yam a e I o hu wa ya ba pa ma na nga nya ra da za ta sa la ka ga ha sha ja o anta mu kwen kone je ke rieten kone je kon ngai ke je chana je men kwen ba ka ta dan de kon kwen ke je ke riet ken nyal ber dit but dup wang yang bang pan mun nung nuk ngwan nyak run dos duk tut tok lul kwang gat en shwech jok deng ken kon top no so na me der jilwa ko der tung na der nga tiping Gwasame ke bantin tiene ken te kela to but ke bandit tiene so changlel gala kwen bo bi yu kwen te ke tiene ben Gwasame ne amene ka kwen ba ko do brande kono kwen ke jang a e I o hu wa ya ba pa ma na nga nya ra
da za ta sa la ka ga a sha ja e h o u titi tenen kon ga tini kana te ni alti gwata me chat ka kana kelo titi ka tin dit titi ni ka tin tiane ala gwarien kan dial ajan gwara kelo de tong no de gor ka jamo tia ka lung tele rek mana dien gwas mandere ngach ko rai kon ka tok nat gor kon o bana re bani kana bani yual bu kon ka ngach ana ko ti mi she ngajin bi jien bi ben ka titi bu ka banten chal ga banten shek jodien banten shek jodien kan ga kan banten she kon ngenen gwata tine anona bani she jogdien chet ka ba sha da ka la sa nya na ma na ta ra ha wa pa ja ya ga nga na na me bi joga no jen cha ko gor ka tok nat ku le la tentual ke no e ka banten chek jodien ka la to ke ye to ko tung nat no mi jira mo gor bi ngaje no kan banti la to ko ne ke riet ba ku lo gor ke re bane kene ban yual ti tinde pin gwad me ka ban yuali kene re bane no ti tie kene kon gor no bi ladlong no a ha ha o ho e he e ha o ho e hi u no ti bi tam bi kan ka kende tine ko shi ko raja long ka jan lisana me gor jeno bi titi bi nyaw mo kwen ka titi kwen re bani ke bani yuale mi titi shi ka ngajen tama no bi shugo ka dog dan dong dire ka kwen ka je shirka ta guje ga jamane baka mo ka example de kon gor chane tang chane gor te dere tang na me to kon ke chane man chane gor ma kena mo kon ka ha de kon chana mudin mat na mi china mat chale mat na me o chana dor gor gwa de me mok mi chiga te dor che de mok te kon ke o kut ki kut te kon ke ho tong te kon lar no te kon ke kel te kon ke chit ke cat ke kel ke wo te kon ke ha me chit ke ta ke ka dere gor ka ja ta te kon ke he chit ke tet de kon te de kon gor gwa me te kon ke chit ke kir te kon ke ha chit ke shet na me jere den kwini jan lon kare dial shet ke badan la gor ke bane te dial bat kwini jan ke kan dial te kon ke gwas me shet ke dit shet ke piu ngeji piu la chak te kon ke hi shet ke piu mo gor piu de kon din yo gor dit ke dit de gor gwa de monon te kon ke o shet ke kon te kon ke ho shet ke koch te kon ke wu alamen jok chana tungor shet ke tung kada ti kan dial gi kon ti te kan ka lone ka tung nat ka lo kana long bane mishran chero do latene do gore jeno dare ka ngai ko kan kwale cholo e bane yuale kan re bane ko ena rami mo gotok kan goda kon ndong dare tok dare ya ngai tin ka kwende ka je just gor ne your time ki brodo mo ji ko gwad mi mo dere gor no dere ja guruten ko dere ta danen kwen ka dere ko la ngai ko mishi ben ka kel garwada kashi yu pelan wana mo den dar jinyan borun mi jine kwene ka so gwaye no jinde rodo palpin amat kaleng duga ka yo dere ka chunyo ka mugure ka ta dan dere ka gor ke je no ko jen do dan bi gwatong na bi ko la ngai ke je sit ka ta cha gor ke je man nyamala gwalong kwendu ka how to pronounce it do dan dere do dere kwen ke je take a listen mi chere la ka bo mi chilo jo ka kan video ne ti dere listen mo de je bane mi nyudo do dan dere pronunciation dere ngai ke je do dan gor je no biriet bi kak chale kak na pronouncing something ki kak do ka dor mi kuji by the way kuji je ko le gor no bi ngajen chale kak one
so kajen listen me bi ngaje no listen me very important ka ta ran de ngai kija ti kon mo ke BL te der ne chala ke re bani kan ki bani yuale ka ti chamat kan dia cha ka liom so bi gorno bi broad mo ka gwat mi bi practice bi lat bi re kan bani yuale te bi ta te ka bi ngache no so na men dala jen listen dana gore de nyaka kon ken ati kon ko ken bore de kon ka ngai duob dan de ran de kwen de je ngai ke je ka diti but katin of course de kwen shet ka ngume de gor ke je shet ka ha ngume de gor ke je wakati ndi ala content chari ala ka gwasme gorno jin bi class bi ja gor gwasme entem bana chong ka jan gwasme gorno jin bi subscribe ka noir language school ko bi tete bi kan kula mala shub keji nyok lara jeneti ko ken bot ramug no ko da tung na da jangach ajan gwada na me ba ka je gaten of course channel ngwan te gaten bana me lan le tene shang lan kla da tup tene shang dere men gor ba dere te gwasamo ana bana je ka le rodian chu e pro jeno jin bi subscribe gwata me kan no language school ya temal